Please subscribe, like, and share. Lawyer Kukudam, Amoni Omopo, Russia, Chief Justice, and Yamua, and Simon Nicolak, Who Justice, Pasubon, who National Chairman, Lawyer, Fred Blake, lawyer, Nana watching us on the new lawyer, Justice Kodia, also a man in Public of Ghana, National treasure for New Patriotic Party, Mr. Abemaya Maso, Eduha, Ochia, Ebusia, Amamuya, Emwapapa, any Penfua, Abahana, Yeti Romudino, and the Governor, Evodino, Amobia, Penfua, Eduhana, so I know that woman, Yemovia, Nepapa, Yemovia, Yahumuna, Apapa. Oh, to me, I didn't no, some man is Sassua, Nina, to over every set. A Sulotino, the end, then a bebo, a whom no so say, and then I beg to the Suyasu Christo, to me, I didn't no, some man is Sassua, Nina, to over. My round, yeah, man, say, Megina, mano, Messona, say, Moni, Dimona, say, Nia, when you didn't break a home. And I want my who almost a boca who are about the man and Mayoko for Yako. You are here, I draw prebi. Samoba Kayana, watch it, I know. Era Johnson Asedu Katia Enedi ni dom meni mebaye babechiaye. Ena ye ka say ora kwame awia dako. Odmonyamfo awia dako. Enedi edom no enim. Yera Kwaku Anyidoho at the Mills Institute of Ghana. Onuso eka NDC santre no ho. NDC amanyoko no penifo bebre. Ewa ha say ya omuso ato santre echia. Ebusiamo kaya enche bia ena yewra omei temuafo penny his lordship Justice Sani Yabua ensoso ene ne dom ebabechia ya na Supreme Court temuafo Justice Bafo Boni Sajo Nuya people ene his lordship Justice Bafo Boni na onososo eka ho ya one niwra Chief Justice wamo ebechia na ansana no na yewura omampeni abedi achire His Excellency Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia Dr. Digital na onososo ene neyere ever smiling Samira Bawumia na omoso abechia na ansana yewura mampeni eba no na yedikia ka kira mo se yewura Professor Ameyao Ekunfi ensoso ene dom afe ora Eugene odmonyamfo Eugene Boachi entry subi emrashe bedwani onososo aba abechia kama yewra Alan Kwadwo Chrematin yewra Alan Cash onososo ewo hasei onoso ene penifo aba abechia afe yewra Freddy Wosi Mewu Amablay NPP Amanyokuono Titreni, National Chairman of the NPP. Onososo Aba Abechia, Lawyer Henry Nana Boache Nanabi, the National Youth Organizer of the NPP. Onososo Aba Onedom Abechia, Afemi Huno Ora, Sami Awuku. Suransa Sinibu. Aye, ni eno nyango. Wo don't know, yenkano day. Oh, day fuka. Mira yet the one senso. Surasa sini pugura. Aye, ni
no nyamwo wo dono yenka no de oh de fupa sura sazini pura eja aye yi ni no nyamwo wo dono yenka no de oh de fupa oh ya sheni from above and near ba you do change such a bread do oh de fupa oh ya sheni from above and oh don't know yanka no day oh devupa ahu tofi ahodina Abusia yakai mo say Yewra Peter McMenu, former national chairman of the NPP. Ono so ene dom ena echia Yewra Peter McMenu ene dom ena echia enche ena yehu Yewra Francis Adainimo enso ene dom a womo ebechai abusia yakai mo say baby a megyina mi bonkum so hakona ho no ubehu se car bank fo womo tent esi ho eno ene abusia pono a wasie enti wo ha na why wadwen se obato abusia yi omo ampachew hwe bia car bank fo tent no esi no na efa wonsa body nyina ekoho Advent Voice ye demo ade amom se nwum we isi a na SDA asafo no yesra mo badaroma ebre no ko na wahye awufusom no ase amayen ebio ye besra mo se nipa na ewo dwom no edoso dodo nipa na ewo dwom no mesra mo edoso dodo Yewra mampani abedi akire ewo ha sei enche na Yewra mampani abaha Omemu asoafo ewo ha afei chief of staff ewo ha sei enti yesra mo protocol for no emma mo kwan emma mo nyina dwom saa se wo gyina wona se beka to se kotla se wo beka se sedwo ayi ase obi adwojo ye mpene saa abusua yesra mo wankasa fa ni die na kotena se konya bebre ewo ha sei mo a mo gyina dwom ni nyina yesra mo bia sorry dwom mayen obi a wo gyina dwom bia wada roma mo sorry dwom emayen mo ma protocol for na dwuma ne nyeden emma wo mo yesra mo a mo gyina dwom ni nyina obi a enkotena se emfa mayen yesra mo a mo gyina dwom ni nyina o akunya wa ha mo ntena se mayen na nipa na ewo dwom no edoso dodo ye wie sa adisiedie ya na SDA asafo no ahye awufusom no ase amayen na mo mansa na mede baba nananom na omo akire Yewra adisiedie no Yewra osai SCB entry KMA mayor ono so ewo ha sei sa ena honorable Felix Mensah ni ono so anan waya la Felix Mensah ni anan la me pacho tema mayor ono so ewo ha Honorable Boy Laye MC Okankwe North Municipal Assembly. Honorable Daniel Ekufu DC Shai Osu Doku. Gloria Tima Gambra MC Oforikrom. Honorable Osei Esibe Bonsu MC Kwabri East Onone Mensrimo Ena Yesa Eye. Honorable Kakari Echampon. Honorable Kakari Echamfo DC Afija Kwabre and Honorable Albert Ochri MC Ashaman on Munina so ewaha ede omo animonyam what an answer man onam on land and then land Angel Kakra but your interview full one Sana Mati Yakupon ya do my beba and there's one cry good but yen share yen ma wo ba ye wo ba ntem nso enura nwumre abra meeting komokra wo ha no na ma te se waba but na na se John te sa oh na because we NDC no oh friend is Kofi sa politics here there e fa na titiu 92 no there ne there ye bi no me wo ya ansa na 92 no there ya nyanko fa no there I started actually 1992 year. What okay in Rebuma? How many years? And Sir John, honestly, Abra President Melo stop him 24 July 2012. A honumna, menene befa yonko, and yonko shronko.
Sometimes no NPP for church opinion. Abra wo kono Mr. Sam Sineka say NDC for na to something a wo chia no Koku Anyido ho yes in the no member politics wa. Thanks for watching.